šta ako postoji neka, tajna da je onaj najpopularniji način za tako reći sigurno ulaganje na svetu, na primjer kupovina 500 najvećih američkih kompanija, zapravo samo ogromna opklada na svega šačicu istih tehnoloških giganta? To je zaista sjajno pitanje za početak. Znači, danas bukvalno razbijamo tu najveću iluziju o berzanskoj diverzifikaciji. Pred nama su za ovu dubinsku analizu neverovatno detaljni vodiči za investitore. Imamo istorijske analize tržišnih ciklusa i neke prilično obimne tehničke dokumente. Da, materijala ima napretek, a tema je, više nego aktuelna. Naša misija je danas potpuno jasna. Uporedit ćemo dva apsolutno najveća titana svetske berze, zato ćemo, preuzeti ulogu svojevrsnih sportskih komentatora, jer ovo pred nama zaista jeste jedan epski boks meč teške kategorije. Sviđa mi se ta analogija. U jednom uglu ringa imamo onog stabilnog, pouzdanog, dugogodišnjeg šampiona indeksa S&P 500. A u suprotnom uglu onako nestrpljivo poskakuje izazivač, onaj agresivni, brz tehnološki nokauter, poznatiji kao Nasdaq 100. Ono što je ovdje zaista fascinantno jeste to da se ovdje uopšte ne radi samo o brojevima. Znači nisu to samo prinosi ili neki dosadni grafikoni. Nego, šta nam zapravo govore ti grafikoni? Analiza ova dva indeksa nam zapravo otkriva ljudsku psihologiju u ekstremnim uslovima. To je sudar potpuno različitih vizija budućnosti i pre svega borba između potrebe za finansijskom sigurnošću i one, iskonske ljudske želje za ubrzanim rastom i brzim bogatstvom. Hajde da ovo raspakujemo skroz. Postoji jedna masovna zabluda kada je reč o tom našem stabilnom šampionu, indeksu S&P 500. Slušam te. Kada se čitaju vesti, nekako se često stiče utisak da je ovaj indeks nekakav zvanični državni američki projekat. Mislim, zvuči kao infrastruktura kojom upravlja sama država ili berza. Da, to je neverovatno česta greška. Ljudi to često pomešaju. Ali istorijski podaci iz naših materijala, znači crno na belo, jasno pokazuju da je reč o potpuno privatnom proizvodu. Iza njega stoji kompanija S&P Dow Jones Indices. Tako je, i to sa jako drugom istorijom. Da, čitala sam da njihova istorija praćenja tržišta počinje još neverovatne 1923. godine, dok je, recimo, današnji format, ovaj od tačno 500 kompanija, zapravo lansiran tek 1957. 57. tačno. Ipak ono što tu privlači najviše pažnje jeste taj sam mehanizam ulaska u indeks. Nema tu nekog algoritma koji samo hladno prebroji 500 najvećih firmi po vrednosti i samo ih automatski stavi na listu. To je ključno. Znači, nije samo, mi smo najveći, ubacite nas unutra. Apsolutno ne. Taj mehanizam biranja je ključ za razumevanje zašto je S&P 500 preživeo sve do danas. O njegovom sastavu zapravo odlučuje takozvani indeksni komitet. Indeksni komitet, to zvuči onako prilično zatvoreno i tajnovito. I jeste, iskreno. To je jedno prilično tajnovito telo sastavljeno od analitičara, ekonomista, finansijskih stručnjaka, koje redovno zasena i bukvalno primenjuje izuzetno stroge filtere za ulazak. Znači, nije dovoljno da neka korporacija prosto postane globalno popularna. Ili da samo privuče neke milijarde dolara investicija, pretpostavljam. Upravo tako. Da bi komitet uopšte razmatrao njihov ulazak u taj indeks, kompanija mora imati tržišnu vrednost od najmanje 18 milijardi dolara i njeno sedište mora biti strogo na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Aha, znači strogo američke firme. Tako je. I mora ispunjavati prilično visoke kriterijume likvidnosti. To znači da najmanje 50% njenih akcija mora biti slobodno dostupno javnosti za trgovanje. Čekaj malo, to se radi da bi se sprečilo da, na primjer, nekoliko vlasnika veštački manipuliše cenom. Tačno to. Ali tu dolazimo do glavne stvari. Najvažniji filter je zapravo profitabilnost. Ali čekaj, ako taj komitet zaseda tamo iza zatvorenih vrata i ručno bira koje će kompanije ući, a koje izaći, zar to potpuno ne ruši onaj najveći mit da je S&P 500 samo pasivan indeks? Zanimljivo je to kako se posmatra. Mislim, meni to zvuči kao veoma aktivno upravljanje, samo nekako pod maskom pasivnog fonda.
meni taj komitet funkcioniše doslovno kao najstroži mogući izbacivač ispred nekog ekskluzivnog kluba u gradu. Da, odlično poređenje, bukvalno izbacivač. Neko može da se pojavi u najskupljem modelu, da bude najpoznatiji, ali ako ne prođe taj jedan specifičan filter, vrata prosto ostaju zatvorena. Tu konkretno mislim na onu priču o Tesli iz 2020. godine, što je fantastično objašnjeno u našim izvorima. Slučaj Tesla je možda najbolja studija slučaja modernog doba za ovo o čemu pričamo. Znači, taj najvažniji filter profita zahteva da kompanija pokaže pozitivan neto profit u posljednjem kvartalu, ali i zbirno pozitivan profit u posljednje 4 uzastopna kvartala. Da, 4 kvartala za redom u plusu. A Tesla to dugo nije imala. Pa da, pre nego što je primljeno u indeks, Tesla je godinama unazad bila apsolutni gigant. Mislim, automobili su silazili sa traka širom sveta, investitori su gurali cenu akcija bukvalno u nebesa, verujući u tu viziju budućnosti električnih vozila. Vredeli su više od većine firmi koje su već bile u indeksu, zar ne? Tako je. Kompanija je bila vrednija od većine onih unutar S&P 500 indeksa, ali vrata su ostala zatvorena. Izbacivač je odmahivao glavom. Samo zato što su sva novca vraćali nazad u firmu? Upravo to. Tesla je investirala sav taj novac nazad u ekspanziju i često su poslovali sa gubitkom na papiru. Prosto nisu imali tu konstantu profitabilnosti koju komitet traži. I onda tak krajem 2020. kad su napokon uspeli da matematički vežu ta 4 uzastopna kvartala u plusu, komitet im je odobrio ulazak. Eto, i taj primjer nam zapravo kristalno jasno pokazuje pravu prirodu S&P 500. Znači, on jednostavno nije dizajniran da prepoznaje neke rane inovacije. Nego da čuva leđa, da tako kažem. Da, on je dizajniran da štiti kapital, tako što dozvoljava ulazak samo onim sistemima koji imaju dokazanu i realnu zaradu, bez obzira na to koliko je sjajan njihov marketing ili koliko su popularni na berzi. A to savršeno objašnjava taj defenzivni, skoro teškaški stil borbe ovog šampiona. Jer kada se uloži u taj indeks, kapital se automatski raspoređuje na 11 različitih sektora privrede. Odlična stvar za smanjenje rizika. IT sektor trenutno tu dominira sa skoro 30%, ali taj rizik se brzo kompenzuje. Tu je finansijski sektor, banke koje drže nekih 13%, pa zdravstvo sa 12%, tu je i energetika, potrošačka dobra, komunalne usluge. Apsolutno. I zbog te neverovatne strukture, ovaj indeks se danas i smatra zlatnim standardom dugoročne stabilnosti. Istorijski podaci koji imamo govore o prosječnom rastu od oko 10,2% godišnje. Znači 10% svake godine u proseku. Ali tu moramo da istaknemo jedan, pa stvarno fascinantan matematički fenomen u vezi sa inflacijom. Inflacija. Tihi ubica novca. Da. Kada se od tih 10% oduzme istorijska prosječna inflacija, nama zapravo ostaje onaj famozni realni prinos od oko 7% godišnje. I pazi, taj procenat od 7% realnog rasta je zapravo najmoćniji motor celog finansijskog sistema za svakog pojedinca. Razlog za to je onaj efekat složene kamate u kombinaciji sa vremenom. To je ono čuveno pravilo 72, zar ne? Tako je. Matematika iza toga kaže da se sa realnim rastom od oko 7% stvarna kupovna moć investiranog kapitala udvostručuje otprilike na svakih 10 godina. Zato ga i zovu i tim teškaškim šampionom. Ali moramo i da demistifikujemo taj pojam stabilnosti. Berza nikada, ali baš nikada ne raste nekako pravolinijski, zar ne? Naravno da ne. Znači, S&P 500 je pretrpeo strašne udarce kroz istoriju. Naprimjer, tokom one velike finansijske krize 2008. godine, kada su padale najveće svetske banke, ovaj indeks se srušio za jezivih 56%. 56%. Znači, prepolovio se i još malo preko toga. Bukvalno. Ipak, taj ugrađeni mehanizam diverzifikacije mu je i pomogao da to preživi. Jer pazi, dok su banke propadale, sektori poput osnovnih potrošačkih dobara su normalno nastavili da posluju. Pa da, logično. Ljudi i u najvećoj krizi moraju da kupuju hranu, lekove, toalet papir. Tačno to. I zbog toga se indeks uvek na kraju onako podigne na noge. Znači, S&P 500 nudi jedan miran san na neke duže staze. Ali ljudska priroda je jednostavno takva da mi često nismo spremni da čekamo decenije da bismo videli ozbiljan rezultat. Apsolutno. Uvek postoji ta glad za bržim tempom.
I baš tu investitori okreću glavu kao onom drugom uglu ringa gde izazivač ulazi u arenu. Naš agresivni Nasdaq 100. Nasdaq je potpuno druga zver. Ovaj indeks uopšte ne mari za defanzivu. Pazi, u njegovom sastavu ne postoji ni jedna banka, ni jedna osiguravajuća kuća. Ništa od toga, samo tehnologija. On isključivo prati 100 najvećih nefinansijskih kompanija i apsolutno je dominiran onim najmodernijim tehnološkim gigantima. Znači, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta. Ulaganje u Nasdaq prosto nije igranje na sigurno. To mu dođe kao direktna opklada na softver, mikročipove i veštačku inteligenciju. Bukvalno opklada na neku ubrzanu viziju budućnosti. Ali, i to istorija bolno pamti, kada borac drži gard potpuno spuštenim zarad tog jednog jačeg udarca, nokaut je uvek opcija. Au da, tu odmah dolazimo do one prelomne 2000. godine i fenomena takozvanog dotcom balona. Čitala sam taj deo materijala i to zvuči zastrašujuće. Taj period oko 2000. je, pa usudio bih se reći, najvažnija lekcija o tome kako uopšte nastaje mehur na tržištu. Znaš, krajem 90-ih internet je bio jedna neverovatna tehnološka novina koja je potpuno zapalila maštu svih investitora. I onda je euforija potpuno zamenila bilo kakav racio. Baš tako. Kapital se u neverovatnim količinama slivao u bukvalno svaku kompaniju koja je u svom imenu imala onoj sufiks .com. Znači, uopšte se nisu gledali profiti. Vrednovali su ih samo po broju poseta na sajtu, jel tako? Ono što su zvali oči. Da, po očima. Ljudi su slepo verovali da su neka tradicionalna pravila ekonomije prosto prestala da važe. I onda, u proleće 2000-te, postalo je bolno očigledno da te kompanije jednostavno nemaju održiv poslovni model. Da troše novac bez ikakve zarade. I balon je silovito pukao. Nasdaq je tada doživeo jedan apsolutno katastrofalan slom. Zamisli ovo, indeks je pao za celih 78%. A oporavak uopšte nije trajao mesecima, pa ni par godina. Trajao je mučne i duge decenije. Tek u aprilu 2015. znači punih 15 godina kasnije, indeks je tek tada uspeo da se vrati na onaj nivo pre pucanja balona. Eto, 15 godina samo da bi se vratio na nulu. Tu moram samo da uskočim sa jednim najočiglednijim pitanjem današnjice. Gledajući sve ove materijale o današnjem brzom rastu berze, mi danas živimo u eri jedne apsolutne histerije oko veštačke inteligencije, odnosno AI booma. Slažem se, to je tema broj 1 svuda. Svi živi govore samo o nekim velikim jezičkim modelima, procesorima. Kako onda čovjek da ne pomisli da se trenutna situacija opet pretvara u jedan takav isti razorni mehur? Mislim, zar ovo nije ista ona priča iz 2000-te, samo što sad firme dodaju dodatak .ai umjesto .com? Sasvim je razumljiva ta skepsa, ali pazi sad ovo. Kada malo zagrebemo ispod haube, makroekonomski pokazatelji nam otkrivaju potpuno drugačiju stvarnost. U kom smislu drugačiju? Pa, središte današnjeg tehnološkog buma nije samo neka spekulacija o tome šta će se desiti za 5 godina. To je stvarna ogromna profitabilnost, baš u ovom trenutku. Uzmimo kompaniju poput Nvidia, na primjer. Aha, oni prave čipove. Da. Oni nisu neki sajt koji zavisi od klikova. Oni fizički proizvode grafičke procesore koji su bukvalno osnovna infrastruktura na kojoj se danas trenira veštačka inteligencija. I za te čipove danas vlada neviđena potražnja. Slično važi i za Microsoft i njihove cloud mreže. Upravo tako. Microsoft beleži stabilne, enormne milijarde prihoda. Znači, lideri današnjeg Nasdaq indeksa generišu istorijski nezabeležene nivoje stvarnog neto profita. Znači, oni prave pravi novac danas, ne žive od klikove. Tako je. Ali pazi, to ne znači da je Nasdaq odjednom imun na padove. Njegova najveća slabost ne dolazi od manjka profita, već iz nečega mnogo prozaičnijeg, a to su kamatne stope centralnih banka. To mi je uvek bilo fascinantno u izvorima. Zašto baš kamatne stope? Kako sad to da odluka neke centralne banke, tipa američkog Feda, da podigne kamate za tamo neki 0,5%, odjednom obara tehnološke gigante koji inače plivaju u novcu? Da bismo to potpuno shvatili, moramo razjasniti mehanizam koji analitičari zovu diskontovanje novčanih tokova.
Zvuči komplikovano, ali najprostije rečeno, vrednost neke brzo rastuće teh kompanije na berzi se ne računa samo po tome koliko para ona pravi danas. Nego, po čemu onda? Računa se po tome koliko se očekuje da će ona praviti za 5, 10 ili 20 godina. E sad, ako nekom čoveku danas ponudimo izbor da dobije 100 evra odmah ili da dobije tih 100 evra za 10 godina, šta će onda izabere? Pa sigurno će izabrati novac danas, naravno. Logično. Taj takozvani trošak čekanja je usko vezan za kamatne stope. Znači, kada centralne banke podignu kamate kako bi se borile protiv inflacije, sigurni prinosi, tipa na neke državne obveznice, postaju veoma privlačni. Aha, razumem. I onda taj novac koji investitori tek tamo negde očekuju od teh kompanija u budućnosti, on zapravo drastično gubi na trenutnoj vrednosti. Tačno tako. Pored toga, tehnološke firme se često veoma agresivno zadužuju kako bi inovirale i rasle. A kada te kamate rastu, taj njihov dug postaje ogroman teret i tada Nasdaq prima stvarno strašne udarce. Za razliku od našeg S&P 500 šampiona, koji je valjda zaštićen onim svojim finansijskim sektorom, jer bankama taj viši trošak novca zapravo i odgovara. Oni tako podižu svoje marže, jel tako? Upravo to. I tu se stvara onaj preko potreban balans. Odlično. Ovdje stvari postaju zaista zanimljive. Tu dolazimo do onog trenutka kada mnogi investitori pomisle da su, pa onako, nadmudrili sistem. Aha, misliš na ono famozno preklapanje. Da. Jer racionalno razmišljanje ide nekako ovako. Ok, ako je S&P 500 tako izvanredan za defanzivu i dugoročnu stabilnost, a Nasdaq donosi taj agresivni rast zbog tehnologije, zar onda nije najpametnija stvar jednostavno podeliti novac i kupiti oba fonda istovremeno? Da, u teoriji to ljudima zvuči kao savršena diverzifikacija. Kao pokriti su ti svi uglovi. Ali naši izvori jako oštro upozoravaju da je ovo jedna od najopasnijih zabluda. I to baš zbog tog fenomena. Hajde da objasnimo publici taj mehanizam ponderisanja. Naravno, ta iluzija diverzifikacije nekoga može jako skupo koštati. Ključ problema leži u sistemu poznatom kao tržišno ponderisanje. Pazi, i S&P 500 i Nasdaq 100 zapravo nisu ravnomerno raspoređeni sistemi. Što to tačno znači u praksi? To znači da u indeksu od 500 kompanija svaka pojedinačna kompanija ne nosi neku identičnu težinu. Umjesto toga, što je neka korporacija veća i vrednija, to ona dobija sve veći procenat u indeksu. Aha. I tu nastaje pravi šok za mnoge. Prvih 10 najvećih kompanija u S&P 500 indeksu trenutno nosi, pazi sad, preko neverovatnih 30% celokupne težine tog fonda, iako tu ostaje još 490 drugih kompanija. Pa dobro, i to nas onda i dovodi do same suštine problema tog takozvanog preklapanja. Upravo tako. Znači, ako imamo Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon i Metu koji drže najveći deo S&P indeksa, a onda čovjek pogleda Nasdaq 100, pa on prosto shvati da su to apsolutno iste te kompanije koje dominiraju i u tom drugom fondu. Jeste, iste te kompanije. To je bukvalno kao da čovjek gradi neku kuću i odluči da postavi dva masivna stuba sa različitih strana, misleći da će mu tako konstrukcija biti potpuno stabilna. Zvuči mudro na papiru. Zvuči mudro, da, ali ako on ne zagrebe malo ispod površine, on ne vidi da zapravo oba ta stuba leže na apsolutno istom, prilično nestabilnom klizištu. Kupovinom oba fonda u isto vreme se ne stvara nikakva pametna zaštita. Nego se taj kapital samo duplo izlaže sudbini bukvalno istih tehnoloških giganata. Gubi se defanzivna moć celog fonda. Taj primer sa klizištem nam je tu odličan. Problem nastaje onog trenutka kada se tržišne okolnosti promene. Ako, recimo, sektor proizvodnje čipova doživi globalnu nestašicu, Nasdaq će očekivano krenuti u strmoglavi pad. To je logično. Ali sačekaj, pošto onda isti ti čipovi nose onaj ogroman ponderisan teret unutar S&P 500 indeksa, to znači da onaj defanzivni mehanizam bankarstva i zdravstva prosto neće biti dovoljan da ga zaustavi. Baš tako. Tehnologija će jednostavno povući oba stuba nadole. I tu dolazimo do preporuke analitičara iz naših izvora. Znači, izbjegavanje te proste strategije pola-pola je ključno. Šta onda predlažu? Predlažu da je pametnije odrediti jedan neki osnovni pravac. Na primjer,
investitor može odlučiti da veže recimo 80% svog kapitala za stabilnost S&P 500 indeksa, a da samo 20% izdvoji za Nasdaq, čisto kao neki rizični začin na taj osnovni portfolio. Dobro, ajde sada da pređemo na neke jako važne tehničke detalje koji se onako često previđaju na internetu. Kada se posmatra tržište iz Evrope, a tu naravno podrazumevamo i ceo ovaj naš balkanski region, zakonska regulativa donosi ogromne prepreke. Da, evropska birokratija je posebna priča. Da, svi oni popularni američki fondovi o kojima se najviše priča na mrežama, oni sa čuvenim oznakama SPY ili VOO, oni su potpuno nedostupni zbog evropskih restrikcija. Neko bi sad možda i odustao u tom trenutku, ali zapravo u izveštajima vidimo da postoji rešenje. Rešenje koje je čak i efikasnije. Pa da, to pravno rešenje za evropske investitore se nalazi u fondovima koji imaju oznaku UCITS, takozvani UCITS fondovi. Šta su tačno ti UCITS fondovi? To su fondovi koji su listirani na berzama, recimo u Nemačkoj ili u Irskoj, i oni potpuno legalno i precizno prate baš te iste američke kompanije koje čine S&P 500 i Nasdaq. Ali ta ključna prednost o kojoj govorimo tu leži u nečemu što se zove akumulirajuća klasa fondova. Aha, oni s oznakom ACC. Šta tačno oni rade? Tako je, oznaka ACC. Vidi, kada kompanije isplate svoje kvartalne dividende, ti fondovi taj novac jednostavno ne šalju investitoru tamo na njegov bankovni račun. Umjesto toga, oni sav taj novac trenutno, onako u pozadini i potpuno bez ikakvih provizija, iskoriste da automatski kupe još mikrodelova akcija unutar samog tog fonda. Aha, to je bukvalno ona prava magija grude snega koja se ubrzano kotrlja niz planinu i ono što je meni najvažnije sa stanovište nekog prosječnog čoveka, pa ovo rešava stravičnu birokratsku noćnu moru oko poreza. Apsolutno, to je ogromno olakšanje. Mislim, umjesto da svaka 3 meseca mora da se popunjava milion nekih poreskih prijava i da se plaća procenat na svaki taj isplaćeni cent dividende, ti ACC fondovi to prosto akumuliraju tamo interno. Tačno to, i rast tog kapitala se onda oporezuje tek na samom kraju onog momenta kada se odluči da se sve proda. A pazi, mnogi lokalni zakoni čak i potpuno oslobađaju investitore od poreza na tu kapitalnu dobit ako akcije drže duži niz godina. Fenomenalno. Ipak, htela sam da dodam, bez obzira na svu tu savršenu strategiju i te sjajne fondove, najteža prepreka na putu ka uspehu na berzi zapravo nije ni ekonomija, pa ni centralna banka, ni krize u svetu. Nego, šta bi po tebi bilo to? Najveći neprijatelj leži tačno između naša dva uha, ljudska psihologija. Ako ovo povežemo sa širom slikom, sve zapravo pada u vodu kada se umešaju emocije. Slažem se u potpunosti. Svi ti savršeni finansijski modeli na papiru prosto padaju u vodu kada se suoče sa strahom ili pohlepom. Tržište se stalno kreće u nekim ciklusima koji okidaju te naše najdublje instinkte. I onda imamo one dve jako opasne krajnosti. Da. Prva je onaj trenutak neke ekstremne euforije. Znači, kada berza iz dana u dan obara rekorde. I tada na scenu stupa onaj famozni FOMO efekat. Strah od propuštanja prilike. Taj panični strah. Ljudi gledaju tamo kako komšije zarađuju i onda zaslepljeni samo ubacuju novac kupujući akcije po najvišim, potpuno nerealnim i neodrživim cenama. A s druge strane, pre ili kasnije dolazi neizbežna korekcija. Cene padaju. Cene krenu da tonu, neke crvene brojke se ređaju na ekranu i tu se budi jedna teška kognitivna averzija prema gubitku. Ljudi prosto ne mogu da izdrže taj psihološki pritisak. U potpunoj panici povrače svoj novac i to baš na samom dnu tog ciklusa. Onda ono što je bio samo privremeni minus na ekranu, oni sami pretvore u neki stvarni, trajno izgubljen novac na računu. Upravo to rade. Znaš, samo da razjasnim još jedan neverovatan matematički apsurd publici, jer to je onaj pravi trenutak otrežnjenja za mnoge, a tu posebno mislim na ovaj volatilni Nasdaq. Aha, matematika iza pada portfolija. Da čujemo. Evo, kada kapital na berzi padne za 50%,
čovjek nekako intuitivno pomisli, ok, pa samo ću sačekati da opet skoči tih istih 50% i vratit ću se na nulu. Zvuči logično, ali nije tako. Ali matematika je baš surova ovde. Ako je neki portfolio vrede od 10.000 evra, pa padne za pola, on sada vredi 5.000. Da bi se taj novac vratio sa onih 5 na onih početnih 10.000, berza sada ne mora da skoči 50%. Ona mora da skoči za celih 100%. To je strašan podatak. Znači, mora da se duplira samo da bi se vratio na nulu. Takav pad može psihološki potpuno da uništi nespremnog čoveka. Pitanje je uvek da li nečiji želudac zaista može da podnese taj osjećaj tonjenja bez da u nekom afektu proda sve što ima. I to nas vodi direktno do onog praktičnog saveta iz izvora koji stalno ponavljamo. Nema apsolutno nikakve potrebe odmah uskakati u ovaj ring sa pravim teško zarađenim novcem. Pogotovo ukoliko čovek ima bilo kakvu sumnju u to kako će emocionalno reagovati na te crvene brojke. Zašto bismo to radili kada danas postoji tehnologija koja nam dozvoljava da testiramo teren, jel tako? Baš tako. Danas na raspolaganju imamo platforme i aplikacije, poput, na primjer, Trading 212, koje nude one potpuno besplatne probne naloge, takozvane practice naloge. Da, ti virtuelni nalozi su stvarno neprocenjivi. To uopšte nije samo obično kliktanje po ekranu, kako mnogi misle. To je pre svega testiranje sopstvenih emocija. Bukvalno testiranje živaca. Kada čovjek otvori tu aplikaciju ujutru i ugleda virtualni minus od, recimo, od 30%. Mislim, iako svesno zna da novac nije pravi, onaj neki psihološki pritisak u stomaku definitivno postoji i osjeti se. Naravno da se osjeti, apsolutno. I na taj način se može iskusiti sva ta svakodnevna, pa da je nazovemo ludnica berze, a da se pritom ne rizikuje ni jedan jedini cent svog novca. Znači, svako može da stavi malo tog virtualnog kapitala u S&P 500, pa malo i u Nasdaq 100, i onda samo mesecima posmatra šta se dešava. I onako da sam sa sobom proceni šta mu više odgovara. Da li mu prija taj miran san sa šampionom ili ga više vuče ta turbulencija i potencijal agresivnog izazovača. To je verovatno najracionalniji i najzreliji mogući pristup. A tako negde mi stižemo i do same presude ovog današnjeg velikog boks meča, mada pa mislim da nam je svima postalo jasno da onaj jedan ultimativni i apsolutni pobednik prosto ne postoji ovde. Slažem se. Sve zavisi isključivo od one tolerancije na stres. S&P 500 će uvek ostati ta stabilna osnova, ta jedna masivna korpa koja uspeva da uhvati sve od neprodaje nafte pa do veštačke inteligencije. I on je uvek tu spreman da izdrži i najgore ekonomske zime. A sa druge strane, Nasdaq 100 će ostati ona divlja, veoma nestabilna, ali potencijalno i tekako isplativa opklada na društvo sutrašnjice. Ali definitivno se preporučuje isključivo za one ljude sa malo debljim i čeličnim živcima. Eto, znači ključ bogatstva na kraju nije u tome da se prosto savršeno odabere borac ili da se lovi onaj savršen trenutak za ulazak, već pre svega u onom doslednom ostajanju u areni dok vreme i složena kamata rade svoj posao. Fantastičan zaključak. Za sam kraj ove naše današnje dubinske analize, naši izvori nas vode ka jednoj potpuno novoj dimenziji i to onoj koja otvara jedno baš fundamentalno i provokativno pitanje o budućnosti cele svetske ekonomije. Zanima me šta je u pitanju. Znači, mi sve vreme pričamo kako ovi indeksi prate isključivo one najveće svetske kompanije, ali one koje su javno dostupne na berzi. Međutim, postavlja se jedno neverovatno pitanje šta će se dogoditi ako onaj sledeći ogromni skok ljudske civilizacije, znači možda neka neviđena napredna biotehnologija koja će nam svima produžavati život ili pak neki super inteligentni AI sistemi. Aha. Šta ako sva ta neverovatna tehnologija sutrašnjice zapravo trajno ostane u potpunom vlasništvu jednog jako malog kruga privatnih osnivača i njihovih fondova? Šta ako ti neki lideri sutrašnjice jednostavno odluče da im berza više uopšte i nije potrebna, da im ne treba javni kapital i da nikada, ali baš nikada ne izađu na javno tržište? Wow, to je zaista zastrašujuća pomisao.
Da li bi to značilo da će onda ovi naši današnji najveći berzanski šampioni na kraju krajeva ostati potpuno i zauvek uskraćeni za najveće inovacije ovog veka, a onda sa njima, nažalost, i mi kao celokupna svetska javnost? Pravi odgovor ćemo izgledati tek saznati.